na naposo telecell say connecting energies. Old Mutua do great things every day. Anointed engineering or see the generator experts and Amen scientific or say yare for wa yare sano eni rade onwa na bebo yare safo no ehwa na ifriba na o man daily guide mu no ebo amane bandai ensensem ekoso ye ka kete na ka bato san akoso bi mo hodum na eyowra wakpa na yira nyindam de akofeso no enura Supreme Court akwasetena abo Tamale High Court asem na togu nti wa nyindam ekoso de ne dwuma as MP ewo ho na yura Dr. Yawose Adutwum enfoni da wo chenechi ya memenda na NPP ekwakoto aba akoyi wo mo Franka tuni na ose ne vision ema Ghana ene eye de owonso ema MPP no eno ne mane danso ewo afoforo nan ya eka ne honim nti delegate enhwe no to aba no emfama no esanse owa hoode ne wodi mu de ene suehunu na wodi nsakraye ebeba omayimu na oman memfa o enko Supreme da bokrata yi emu okay to the mamemfa daybreak da bokrata no enko se Dr. Bryan Champa we eye ne tobo ewo Asante mantemu yesi Heroes Park na nye nipa ketwa ya wonyoma kase wokumase ntino na wo hwe daybreak ye ni mu nso a omo si FGAP the post bi aba ya apagya eye Dr. Bawumia eye Dr. Bryan Champa mu pa akona nim na eno na eka ehwa 70 no wo say the latest future governance analytics project FGAP survey omodi abanom ama Dr. Bryan Champa 42% and Emma Dr. Bawumia 32% and Iraq and Japan 25%. Other posts about global info DNA nyina ka ho no said Dr. Bryan Champa a candidate the numbers are wonya post ahodo mo ye no page pa or the fast rising gainer e wo post ahodo mo ye me wo se bi ono mo bewie no na candidate bi na ready kan and so the figures are wonya no e wo soro e no ene de da obokata yi e ka e ho asem na daily graphic so de chemu aboman Dr. Bryan Champa we say amane na e boda na makache no enti post ahodo no mo chese se wo yi ye latest for the no mo de abana amano 42% na others now my na other candidates any lead no the gains are onya was supposed to say delegates no and some na o can to na wabono o matie na sem ye pa o say o gain ni into no ye share how be reflect nyam ya doma memenda bato nim na o man Dr. Bawumia so ye committed ye ba no party no welfare wotu ne ho asi ho se obehwe ama party no adiye party ma ene executives ne wo mu nyina no party no enkan ko ahemfo bi na omafo bi e wo man mu so tru safre mampani se oma asrafo enkobo mo sese e wo ye kwaya hoduo nim na omomo ho ban sa se nkofo sei wo mu sa se no mu fudie e hadwene oman medase